abantu b'amakagaru kurenga 50 bashobanjirirwe tibineho kutarubaju bwa nyuma ya mizi agarujiro mu rushozo rwa Mount Muhabura umugombora ya Muramba na Nyarusinza okushenyagura amakagabo zitira muri kutega amazi abasanze mu nzu babura uko bavamo kaje sanze mu nzu uri kureba ndi kubuvamo akubuvamo ntako amararo ganyu gatenge abamakagabo gatwirwa mizi n'emisiri na bicaro ca Ntarama na Ganshinje omuruka gwa soko omugombora ya Muramba ngari kuva mu kirunga henyine naho ushobora kusanga ngubu muno nta n'igitonya nga cabonetse ariko ugasanga ukabona imbyuzi ziraje naho abantu baba baryamye nijoro ukabona amazi garaje so gaturutse iri haruguru nabashaba government okubagurira amataka kandi kabafurra ahabwo kubate bineho kuza kandi amiziga bosereho gaturuka mu birunga mu muruka wa gakaza mu village ya Ntarama mu muruka wa soko ubwashize gaje imisi myinshi abari bafite kwishobora bagira abari bafite akarima ahandi uruhande baragenda bajayo Emmanuel Habimana chairman w'entebe ya kabiri owa soko ahamzebi nagira ngo guno murundo gwa mukaga amizi garuko batahira okubanza gakashenya amaka 56 ogundu murundi gashenya amaka 36 mbwena gabire gasigire nago gashenyucere amakuru agagasha kwa Keta Tuzarirwe Kete atuzarirwe